Ginaria de Kauchiel nono yuda chiel kachiel YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV. An binyal be chiel kachiel ka okalo mbui mar Facebook mar Ochieng Emmanuel iluwa kendo gombaka heweche mabendo bedo kwa keloni gi elak seche gi bed kode chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng Emmanuel. Ka wachako gi wach mar lit kod kuyodo chiema kawuono. Chiendo mar manyo ringre mamoko dhi nyime skul primar ma Hillside and Arusha Academy e county Manyeri. Kama mach nyo muoch moango jopuonjre ma nyaka 17 kuomgi oseyangi ni otho kama moko yudo thieth. Majno yangore ni nyo chakore saa 5 mar otieno. Kendo kweth joneg mach mok Kiawara ema nyochopo mokwongo mar temo nege kapok ne apisas mag Tend County Manyeri yore kodgi. Apisas mag Kenya Red Cross ogotache kar masirano mar konyo koda ka jonyuol masani ni koda chied nadi gi kuyo. Gavana Manyeri Mutahi Kahiga bende no chopo e kar masirano kobila osingo mar nono matut gima dinekel majno. It is so unfortunate that this had to happen. But kama Kenya Red Cross tunakuja hapa kushikania pamoja na nyinyi, kushikania pamoja na the government, kuhakikisha ya kwamba tumeweza kusaidiana na nyinyi ili kuweza kutuliza na hata kuweza accomplish na kujua vile tutaweza kusaidiana. Masuala ya counseling ni kitu moja ambacho tutawapatia siku ya leo na kuendelea hadi wakati tutamaliza hii operation. Jambo la pili, tumeset up a tracing desk iko ile pande nyingine mkono huyu mwingine, na kwa hiyo tracing desk tutaweza kuwaunganisha kwa wale ambao tutawapatia baadaye, mtakuja kwa tracing desk. Wale ambao wako kwa hospitali tutaweza kuwaambia ni nani na tuweze kuwaelekeza vile mtaweza kuwa access. Mnaona pale tumeweka kondoni pale, ndio mnaona kambi imewekwa pale kwa sababu kutakuwa na uchunguzi pale kuweza kuona kama iko wale walichomeka beyond recognition, itaweza kuangaliwa DNA waweze kujulikana exactly ni akina nane. Kitu cha kwanza ningetaka tuombe, tutulize nyoyo, tuweze kujua kini hasa ambacho kimetatiza haya mambo, ndio tuweze kusaidiana kutoka pale. Red Cross nao waendelee, na pia I think my medical team watakuja na waongezeke ndio waweze kuwa hapa tuweze kuendeleza mambo haya